rada, oslijepit će ga. Oslijepit će njegov srčani vid, shodno njegovoj želji za svijetom. A onaj ko ne bude žudio ovim svijetom i malo mu se nadao, Allah će ga podučiti bez nauke, bez znanja. Daće mu uputu bez upućivanja. I kaže dalje Božji poslanik, doći će generacije koji neće moći da očuvaju vlast osim sa nasiljem, sa ubistvima. Niti bogatstvo osim škrtošću i hvalisanjem. Niti će imati ljubav osim slijeđenjem strasti. Onaj ko taj vakat doživi, pa se strpi na siromaštvo, a mogo je da bude bogat, ne zato što je zabranjeno vjerniku da ima, nego zato što zna da će to njega odvući ako nije sposoban da vlada imetkom, a malo je oni koji vladaju. Strpi se na mržnju nečiju, a moga je da mrzi, oni će, kaže, imati nagradu ko 50 iskrenih Allahovih robova. Jahja ibn Muaz je rekao, o sina Ademov, vjera će ti uvijek potrgana biti sve dok ti srce bude vezano za ovim svijetom. Ovaj svijet je šeitanovo vino, pa ko želi da ga pije, kao pokajni propalica, u kaburu će se otrijezniti. Kaže Jahja ibn Muaz, ne govorim im da napustite ovaj svijet, već da se grijeha kotarišete. Ovi koji tražite istinu. Ako stvarno želite da imate ovaj svijet, onda nemojte ga voliti. Volite ga radi gospodara ako želite njima da nekom olakšate. Vežite se za njega tijelom, a ne srcem. Dragi gledaoci, skinimo lažljive naočale, iskreno se upoznajmo, pomirimo se, progledajmo, opraštajmo jedni drugima, na slabosti ne gledajmo, vrijeme je da progledamo. Molim onoga koji sve čuje i vidi da ovom narodu providi. Amin, ja rabbel alemin. Zašto ljudi svoja djela vide kao neispravna? Ja mislim da većina gledaju kao ispravna. Dakle, malo je onaj koji vide svoje djelo da mu je neispravno. Svak konta da je njegovo djelo najvažnije, najmeritornije, ono primjer i tako dalje. Malo je onaj koji će kazati, malo, eto, moje djelo nije baš dobro. Dakle, on može vidjeti svoje djelo kao ružno. A da li treba tako? Dakle, treba da on traži ljude koji će nekako, s kojima će da se konsultuje. Da vidi koliko je dobro. Ako on nema dovoljno znanja, čak i ako ima znanja, on opet treba da se konsultuje s nekim, da vidi malo je li to u redu ili nije. Da. Znači, konsultacija je jako važna. Pa poslanici su konsultovali se. Dobro, kako se desi da sami sebe dovedemo u zabludu? U zabludu sebe dovodimo slijeđenjem strasti svoje. Dakle, samo svog stava, samo svoje mišljenje i kada želimo da podržavamo one koji su u krivu. Zato Gospodar kaže o vjernici, budite pravedni uvijek, makar to bilo protiv vas, protiv vaših roditelja, protiv djece, protiv rodbine vaše. Ako to ne uradite, vi ćete skrenuti. Evo vidite ovo. Znači, vi ćete skrenuti, zalutati. Nemojte slijediti svoje strasti, jer ćete nepravedno postupati prema ljudima. Dakle, slijedjenje strasti, to je uzrok da mi sami sebe odvedemo u zabludu. Da. Da li je ispravno razmišljati o postupcima kako drugih, tako i nas samih? Ili jednostavno trebamo činiti stvari onako kako to osjećamo? Obzirom da je vjerniku naređeno da on uči, da čita, da izučava i tako, to je jako važno, a da se ne umišljava zbog toga što ima dovoljno znanja. Pored toga što ima znanja, kao što malo prije rekli smo, nek se konsultira. Nek vidi malo brata, nek pita drugog, nek posmatra djela učenih ljudi. Nek provjerava svoje stavove kroz djela dokazanih ljudi koji su dokazali, dakle, svoju dobrotu u zajednici. I kroz to će on provjeravati svoje stavove, a posmatrat će djela i kritikujući nešto, ali ciljem da popravi, a ne da ga ponizi. Dakle, svačije djelo dozvoljava se da ga pratiš, jer on prezentira tvoje djelo. Dakle, svako od nas pojedinačno je ambasador, dakle, svoje države gdje god da ide.
I on mora da vodi računa o svakom svom ponašanju. O, kako je nezgodno kad neko kaže tamo da je neko silovo neku tamo u Njemačkoj, a iz Bosne. O, kako je to, jel da je gotovo. Svi mi se osjećamo, gledaj šta uradi, jel? Dakle, moramo da vodimo računa o svakom dijelu, ali samo u pozitivno. A u svom najviše. Dakle, da ga dobro prorešetamo, da vidimo je li to lijepo. Nije samo da ga uradiš, nego vodi računa, je li vrijedno sad da se to kaže, iako je istina u pitanju. Božji poslanik je zabranio da se kaže hadis negde, ako znaš da će taj hadis izazvati nered među ljudima. Jer u vjera samo hoće da mir, zadovoljstvo, a ne da se svađaju, da se mrze i tako. Da. Kako ćemo najprije progledati, iskristalisati misli i naše ponašanje? Spominjajući gospodara, konekcija sa gospodarom, polako jednu po jednu stvar eliminiše od čovjeka. Sve ono što je nevrijedno, što je bezvrijedno, polako počne da progleda, ono da pomalo škili. Dakle, čim ne pridaje važnost nečemu zašto sigurno zna da je prolazno, polako mu se onaj srčani vid otvara i onda on počne da vidi bolje nego mnogi. I da li je isto vidjeti, gledati, posmatrati? Ma to i u bosanskom nije isto. A kamo u arapskom. Dakle, ima jedan ajet, gospodar kaže, stejz billah, وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ti njih gledaš kako te oni posmatraju, ali te oni ne vide. Evo sad recimo, vi u mene gledate, a ne mora da znači da me vidite. Jer vi možete samo malo vidjeti kroz raspravu čovjeka. Da. Jer dokaz da mi inače samo gledamo. Pa da li se zato dešava da se ne razumijemo? Zbog toga, samo zato što ne vidimo. Dakle, mi smo vidjeli da će on biti dobar muž, da će ona biti dobra žena. Nismo vidjeli, mi smo samo gledali. Možda smo malkice posmatrali. A možda neko i dobro prikriva. Jeste, a i onda smo u braku vidjeli ono pokriveno. Dakle, pa šta je bilo, što se odabra? Ma nisam ja vidio onda. Kako nisi vidio kad si gledao nju? Ali ne, gledao je on, ali nije vidio. Zato najbolje je ono kada ti hoćeš da gledaš gospodara. Šta gospodar kaže da je lijepo, to je to. Hoću da vidim pogledom Božjeg poslanika. Kako je on gledao, ne samo da je gledao i posmatrao, nego i vidio. I vidio džehennem, vidio džennet. On je vidio šta valja, šta ne valja. I rekao nam je, ako hoćete da odaberete druga, tog i tog, to i to, to i to, to i to. I onda vidiš. A ne, a pored toga mi nosimo i razne zastore sa sobom. Zbog toga ne možemo da vidimo stvari kakve jesu. Dakle, samo možda i gledamo, ali slabo posmatramo, a kamo da vidimo. Dakle, ako želimo istinski da vidimo, odnosno da progledamo pravo, mi moramo početi da priznamo sami sebi svoje slabosti i da molimo gospodara da nam dadne srčani vid. Da vidimo stvari onakve kako se suštini jesu. I kad vidimo stvari kakve jesu, onda bit će nam jasne sažaljenje Božeg poslanika prema svim ljudima. Zato što je vidio džennet, vidio džehennem. On zna koje su to patnje, zna koje su nagrade vamo. Pa kaže onda, ja ću biti šafadžija, zauzimat ću se sutra za velike griješnike od mog ummeta. Pazite to. Znači on zna šta je. A mi pošto ne znamo, zato marširamo, šutiramo, podcijenjujemo, ne pričamo, udaljavamo se jedni od druge, jer ne znamo koja je to patnja. Koja je to patnja kod čovjeka? Koja je patnja kada čovjek sa ženom ne priča? I obrnuto. A žive nekako zajedno, ali ne pričaju. Koja je to tegoba za djecu? Koja je to bol? Samo zato što ne vidimo. Daj malo skinimo naočale da vidimo onako u suštini kakav je čovjek. Dobro, evo kako onda zaključiti temu? Ponavljam, skinimo naočare, progledajmo dozvolom Allahom, samo tražimo da nam on očisti vid, da nam skine zastora koji nam ne daju da vidimo stvari kakve jesu. I molim ga da nas učini od onih koji se neće vezati za sve što je prolazno. Neka sve to koriste, ali neka se u to ne zaljubljuju, jer svaka zaljubljenost u bilo šta prolazno osljepljuje i oglušuje, kao što je rečeno u hadisu. Hvala. Salam. Alaikum, alaikum, salam, rahmatullahi wa barakatuh.